أبي ما في استاد ما فرا ما كنا تفت دكتور أبي ما جا جراي كذا جيرتو كنا توكو جيرو ما في تلفات دكتور أبي ما في تلفات دكتور أبي دبي كل فين أقعد كاتنا تيجنا هكذا ورجيم ماتا سواجنا بيكا لبين كن دبتشي كن لفيد لاغا تنكرتنا تيجنا دكتور أبي نبيتان سيستانا نسران ديبو الرب كوفا سوداد بوكي يان الرب كوفا نفيسا سوداد أنا مو دكتور أبي ربي رغاكيا رسولك صلى الله عليه وسلم نبي محمد يبودا نمك كيت جالت دينكب الرب لو شمان انجمو نمك كيت دغي فدل لينكب نمك كيت تي اجج سافودي وجچا جرو لينكب directly indirectly ماشي اتي بيا كناف دواد اتي بيا كناف فوسيدا ماشي اتي بيا كناف قرچ دكتور ابي توقا كيم بربادو نما سيتوكو في اللي اوبسن قبوان انيو يوتانا ايه جرا كنا مودو دودا كيترابوسي سانكم جرسي جاري كون امته سرتي كاسا جرا امته سجبسي ساجرا سبب راس جبسي ساجرا سرتي فونقولچا يوكينيس ريفولوشن اگه ساجرو جاري كون سيفين قال دكتور أبي بلايند سبوت ستا ديجر تدوبين كون سيفين قال جري كون سبوسي أمكو سنفودا شوبر بعد واللي جارني زيرو سري والجار جري كون سرتو جاجيرو جري كون قام إيدا تكم برا جارتني جيرو أمبي تام تمالات فردو جري كون سيدا بمسي سني أمكو فودا شوبر بعدو جاسا هندا جارتني را دكتور أبي obsa keftatu tarkafi yo tarkafi udah coba temo akka isana kana godani situ ajaja kana kan jadu radeng nai to ka romoti maaf torban lama utura wala gatti bonya aralle kalesa wala gatti ma bonya shanebiti kana jesa yul man ma ma dokter asira dubbatta gabam ከታች የሚመጣ ሪፖርት እያመንክ ነው ውሸት ነው ከታች ወደ ላይ የሚመጣ ሪፖርት ውሸት ነው ዶክተር አብይ አትመን ገዳይ ያለው እዛው ነው ቢሮ ውስጥ አስጨፍጫፊ ያለው እዛው ነው ዱበተ ጅርተራ ከጂባ ሪፖርት ጀርሲ ከኑን ኡመተ ዱረቲ ቪናጀይስን አሶቴሪስ ኡመኒ ኦሮሞ ሲጃለተ ኡመኒ ሲዳማ ሲጃለተ ኡመኒ ሶማሌ ሲጃለተ ኡመኒ አማራ ሲጃለተ ሰባ ሰብለሚ ሲጃለተ ማረኮንከ ነምቲን በነ ጀረሲ ከጂቡ ከደ ሪፖርት ኢሳኒ ደገይሰ ኡመተ ትንዱበትን ጀርሲ ከጂብ ሲሳጅራ ጀሪ ቀልቢ ኡመታ ከይሳ ሲባሳጅራ ጀሪ ኦኔ ኡመታ ከይሳ ሲባሳጅራ አራይሳኒ ነረብሰ መንሲቱ አረብሰ ሙጅራ አራይሳኒ ጅባ መንሲቱ ጅባ ሙጅራ ነመሲቲ ሙንቀብዶቲ ኢቲም ያቲም ያ ከንዱ በተጓፈተ ሲከበበኒ ጉራ ኡመታ ሲቱቸኒ ዋኒ ሳንሲቲ መመለ ተኡመታ እንደገይሶት ሰሂ ምን ፈልፈላኒ ሺ ሜይሳንዲ ሲ ባለ ደቂቲ ኡመታ መሪሲሲ ዋነ ዳደገይሳ ኢሳንዲ ሲ ጅማ ደቂ ኡመታ መሪሲሲ ዋነ ዳደገይሳ ኢሳንዲ ሲ አረርጌ ደቂ መሪሲሲ ዋነ ዳደገይሳ ኢሳንዲ ሲ ሸዋ ደቂ መሪሲሲ ዋነ ዳደገይሳ ኢሳንዲ ሲ ወለገ ደቂ መሪሲሲ ዋነ ዳደገይሳ ዶክተር አብይ ማፍጎ ወም ተበቃ ከነቲ ዶክተር አብይ ያ ከምቦኛ አቦ benefit of doubting jira tukababi ዶክተር አብይ ማለት if I were in your shoes I know what to do ቦች ጋመጥ ቆመ ኦሶአኒ በከከተ I know what to do ማለት ዋንተ ጋፈድ ኡመታ ኢትዮጵያ ወደስ ቢሲሳ ጅራኒ በሪ ነገርቱ ኦሮሞ ሲጅብሲሰን ሶማሌ ሲጅብሲሰን አማራ ሲጅብሲሰን ቤንሻንጉል ገረና ጋምቤላ ሲጅብሲሰን ኡመኒ ሲመርሳ ጅራ ከሲጅቡ ባየቻ ጅራ በር
ስፔሻሊስት ሐኪም አይደል እንደ ያሉ ዶክተር አብይ ሐኪሚ ከኛ ከስፔሻሊስት ጀደው መንዲ ሲፋርሲሰን አራንተነ ሲንጀቻ ጅራ ዶክተር አብይ ማፍ እንደገፈን ደሞ ተከና ሜጀራ ናኖ ከነ ዲሲቲ ፕሮግራም ከቲን ሰገዳ ከቲን ከይሳን በይን ኡመታው ሊቀቢ ኡመታው ወለርዲ ዋኑ መንዲ ሲቲ ሙዳጋው ሲትልፋታ ኡመታ ራሲ ይደኒ ኮባ መሰረት ሲገልጨኒ ኢሳን ኡመታ ዲያጃ ዋኑ መንዲ ጀዱ ኢሳን አንቢሳ ታይፊ ፈደን ሲቲማ ሲፊ ኡመታ ገራገራ ሲጎዳ ጅረኒ ይነገርቱ ከና ሲተበቻሽሩ ሰው ስንት ሰው እስኪገል ነው ፕሬዝዳንት ሆኖ መቀጠል ያለበት? ሀገነ በሚያቀፊቶቲ ፕሬዝዳንት ይተየት ፉፉቃ በክራይቴሪያ አለ እንደ በህገ መንግስት አንብቤ አጣውኝ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ውስጥ ፈልጌ ስንት ሰው እስኪሞት ድረስ ነው ክልል ፕሬዝዳንት የሚሆነው ብዬ ስፈልግ የክልል ፕሬዝዳንት ፌደራል ማውረድ አይችልም የሚል ቁማር አለች እዛ ጆከር የሚጫወቱበት ማለት ነው ቲፒኤልፎች እና የፓርላማውና ፌደራሉ ማውረድ አለበት። ክልል ህዝብን ሰላምና ጸጥታ ማስከበር ካልቻለ በመሃል ገብቶ አስሮ ሁሉንም ማስወረድ አለበት። የህግ አብዲሌ ላይ ካልሰራ ለምን ሽመልስ ላይ ያሰራ? አብዲሌ ላይ የሰራው ህግ ለምንድን ነው ሽመልስ ላይ የማሰራው? ለምንድን ነው ፍቃዱ ተሰማ ላይ የማሰራው? ምን ስለሆኑ ነው እነሱ ከአብዲሌ ይበልጣሉ? በዘር በሃይማኖት በምንድን ነው የሚበልጡ ከአብዲሌ? አብዲሌ በዲን ወጀቴፍ ኦሶኒ ፍጨፌን ኢሳም ሙርቴሲን ሂዱ ነው ደደመ አንጎራ ጉዙ ነው ደደመ ከንጀኩም ማለት ደበማ የትኛው ግን ያለው የተለያየ ግን ነው እንደ በአንድ ሀገር ውስጥ ያለው ከያከነ ሲለኒ ነገር እንደ ለምን ዶክተር አብይ ራስ በምትሰራው ስራ ህዝቡ ወደ አንተ እንዲጠላ እነዚህ ሰዎች ቁማር እየተጫወቱብህ ነው። ኡመኒ ኩን ሲቲታባቹ ጅራ ሲፊ ለማው ካደባሰ ኡመተ ከና ኦሶ አቲፊ ለማን አደንባተን ኡመኒ ኩን ወልቲ ላል let me say this Dr. Abiy biranaga please oromo kumni kud afuri fi dibba afur jirtan kun please share godanaf maybe I'm boru do danda stand do danda I don't care ammo isiniti menduan dugajiru I'm a man of fashion I'm a man of his words kapso kana fingale kapso kana foregamen duan I don't care I always fight for the truth tira oromo jette du ata oromo ratti jara galeti oromo jette ga duftenati jijira me du baba I don't care kon koycha namni yona jijira me ranka jenne ምክንያቱም ዋን ሰጀብቱ ይሳበኻ አንከኒ ትጫለ ሞ ነጀላ ጅራ ኦቦሌሰተ ሰኒፉ namni kuma kuda afuri fi dibashan jirtan kun akajirtan share goda dubbi kana abiya dago Dr. Abiy sifi lamma ka wollolchise ummata hattu oromiya rajiru kan that is my investigation yo sifi lamma wollolchisu batan isan sitti matanun dandan you always advise lamma you and lamma are always together sifi lamma kuyu ajirtan lamma da hoji advice gota wande lay dunde isa hoji hojjetta lamma male nama biran marechistu sanifu jarri kun charra sitti matanuda hinqabatu echu so sitti matanuda washedu mal godu qaban gare shiftata gajarani oromiya kesa waballeysani lamma godu jira sinjedani I'm just using as an example akafakenya ti fayyadama jira maybe this maybe that fayyadamani sivi lamma idu lola umani lamma chirra kaste isana chirra nufani lamma biya fi ango gadise be ati fi sana ka walitti matanani shira warri dalage warra hattu khana isani sitamate Dr. Abiy Ahmed Ali lamma uji isani adasi base otherwise they have no chances to get close to you foto gafo oromiya uji jiranu masar shey godambale akasitti matanani siwaju wal mariyatani charrade mudan qabal yo lamma na chijirat so lamma is there enemy number 1 get to sit down so they assassinated him
ajjeesuu baatanillee politikaalii assaassineet godhan. Siifi inni akka wal dhooytanii fi lammaan siyaasaa keessa akka ba'u godhanii isaan sitti maxxananii garee lammaa dhabanii isaan a brother at critical times ta'an jechuudha. They played you. Laal akkatti sitti taphatan Dr. Abiy. They become a brother at a critical time. Lamma akkasi wal jaalatan tabiyyi jaalattuu fi si adda baasanii isaan ammoo obboleeyyan gaafa rakkoo ta'anii sitti maxxanan. Achi booda ati isaan mariisista, isaan uummata mariisisanii, isaan waan fedhan godhanii, ati fi uummanni waliin argu, si fi uummanni baddu dagaraadha waliin beektanii bad Dr. Abiy. Maaf hin kijibna Dr. Abiy, si fi uummanni eessatti wal beeku, uummanni Oromoo sin beeku bad Dr. Abiy. Maqaan si beeku malee sin beeku. Si fi lammaa adda dhawanii urshoo lammaadhaa ta'u uummata keessa jiru, uummata keessa dhiisanii sitti maxxananii waan uummanni dubbatu kan hunda sitti kan finne gaarii uummataa sitti fidanii hamtuu uummanni dubbatu komii ifirratti hambisanii false reportidhaan jechuudha. Si dhamaasanii ati isaan amantee uummata akkan qunnamne uummannis isaan malee si kan qunnamne gaappii uumanii blind spot hamaa kana uumanii sitti taphachaa jiru. Sitti taphachaa jiru jarri kun. I know what they play. Sitti taphachaa jiru. You know what they are going to do? Si dhabamsiisanii aangoo kee fudhachuudha kaayoon isaanii. Dr. Abiy Ahmed Ali kaatee eebbiste abbaan eebbise. Ani obboleessa koo akka raammoo xiqqoo takkatti sitti himarra. Ofitti qabe bishaan goorama. Raammoo xiqqoo takkatti ka'e edana jarri ajjeesuu danda'u ta'een sitti himaa beeke. Because murteeffadheen dhufe kalees itti yaadee dhengaddaa sitti yaadeen arraa sitti yaadee dubbadheen du'aa jedhee murteeffadhee dhufe beeke. Raammoo xiqqoo ajjeesuu danda'an takka ta'een dhufee sitti himaa jira. Sitti taphachaa jiru jarri. Kun siif liqamsamuu diduu danda'a. Boonaafis kabajaafis I know I do understand Dr. Abiy. Ammoo the truth is that siif lammaa jara kanaatu adda baase. Isaan sitti maxxananii isaan diina si godhanii shorakaan adda addaa ajjechaan adda addaa raawwatee hiriyaatii fi Jawaar wajji dalaguudhaaf balleessanii isaan obboleeyyan gaafa rakkoo si wajji mootummaa kana oofu fakkaatanii ba'an. Geemiin maayyiidhaa si nyaachuudha. Si nyaachuu yaanu. I know you are wise. Ati nama haqila. Nama beekaadha Dr. Abiy. Kun si jalaa badee jedhee yaadu. Ammoo jarri sanitti jirti. Kiyya dubbachaa jiran. Akka raammoo xiqqoo takkatti. Akka nama si jaalatutti. Akka nama si jecha Ameerikaa fi Kaanaadaa irraa galetti. Akka nama si fi paartii kanaa jecha galetti. Akka si fi nama paartii kanaa fi uummataa jecha galetti. Anati ummata kiyya yoo mite sitti nusu sitti dubbadha. Ammoo paartii fi siis ummata kiyyaas nan jaaladha. Sadii jaaladheen danda'u. Sii fi paartii kiyyallee ummataan irra filadhaan. Ummata kiyya. Aywa sahiya sakana. Ummataan irra filatun qabdu wallahi. Ummataan irra dhaladhe. Ummata boru na awwaalu. Abiyyin tokko. Ummata boru du'aayi naa godhu yoo nan du'e isa san irra filadhaan. Sii fi paartii irra. Sifi parti rammo parti fi eenyuyyuu hoogganaa kamiyyuu filadhu. Ati nama bashasha, nama haqila, nama qulqulluudha Dr. Abiy. Mee dubbii jaalala obbolummaa kana keessaa ija kee xarra takka manzaraa kee xarra giiti. Ija kee baafadhu laali dubbicha. Bitaa mirga milladhu. Egaa ammeenyi nageenya dhabuudhaa fi kanneen kana fakkaatu Lammaa Magarsaadhaa Oromiyaa irraa kaase Oromiyaan amma ni hammaattee maaf Abiyyi callisaa jedhanii uummanni si gaafachaa jiru Dr. Abiy. Deebisaa keessiitu beeka. Kanaafuu
Heerri abdii ilee irratti hojjete Oromiyaa irratti hojjetu yoomuma Dr. Abiy Shimallisii fi Fiqaaduu fuudhee hidhaan haqee kaabinee isaa kaanga tokko kacaasaa isaatii hidhaan haqee uummata godinaa fi aanarra jiru bilisa baasee uummata Oromollee bilisa baasee uummata Itoophiyaallee nagaa kannaa jedhee uummanni si gaafachaa jira Dr. Abiy.